Senang kasabon, senang hari Sabat, kumadati din sanan, kanau misisa tako pod isuang masambayang. Kinarahingan isuang kerajaan sorga, kaun si kaudat kasuabon Sabat tabayno, insan pakagudat kapag among yahay, maya ditit kay sisan kasuabon, karay to panambarasan, puruanan dat panatalayanan. Kaun si kaudat piramu tanda alumis, nagi kain kokoton dahay, gisambot iti panambarasan da yung bulayan dahay nga anu dahay tarimon miyampay ginawod usonong milayahay manahak dot sokadung maya dot sumimban sontop dit korohian ampunuhan ampunan dosa dahay Tuhan na sambayang dahay songaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, usonong kasuaban kumandati din sanan. Tumbayaan ako dot ay monikid dati nga mangonsikaw tokod kumad kinorohingan tu numan toko tamangay da sanga daw kagudit konihab gisam kaswabon bay na nga kano ta kakagud kapag yangi sangis at ikay sisan iti. Puji Tuhan, yoho secara pribadi nga onsikaw ako kumad kinorohingan tu tok kombal kopyo numatid ay nakapuriman di kumon na nang kabusok di kaniya. Anta kana po di pansikul po nga haro iso i kamoyendat nang kabusok niya galo di nangkod di nuridi linumoho karatu ako kalabok kumati kaniya nga tok kapuriman ako nang kabusok ko nga iya di biya nga ay ungon sikaw kasari kumakinorohingan to kon pakato ko iduras sa nasindualan apon do kita kopi do kayo okay kasuabon na ba no Sabat to ba no hiti did oduyadi hiti nakanta kasambayang iti Sabat to ba no nga ay lanin dam hingga ko ngayon dati no nga hiti na ay boluran iti bay no aduyad hingga no pa ita sasamo kam hiri na tarikot asadu da may gereja da hiti ako'y insalawon dat ay itinapot jemaat dati nga iso na po kontobon kagaton i kampung nga may sambayang nga iti sinodo mantado pod hiti kayo na niti hom may di gereja bobo sa osomok lebih kurang got mano po hit oloyo atangkusom hit no kagawa kandat oloyo it olokot arulan akugoy lebih kurang senja mo panahon lah jadi iri nga iso igya kanto kaubasanan dati dot ako ngoy mo ako ngoy kasambayang odomut kadhilad tampini Rachel gi lidut oy gumuti pamati boras sa dusunit ti ilan ko piyo ina pa ilan kum oloyo arulan akugoy iri na kumbal kud arangola bulud-tulud dat ingga kosokon okay bayno no po nga tulo no po panambarasan dati kaginawaan magano kauntungan tay kasuwain po Barcelona nga harohi ginawo dati dot mamagusa dot kauntungan haro orang kud ilo no po kauntungan nga laba tepat kari laba ka nga mano pod kauntungan lah ina poit
harus ginauh dati dot sumuang isuang dot hal-hal di idu pala mongorit haram mingorit seg ino pohit haro kapurimanan dati dot isuang ko kemoyon karait ko spekulasi iman no usasawo ipagi usasaan tuntung magano tuntung gitu man pagi usasaay miagal ko momolid undian kota tay ko nununo po nakabatas at kanu kauntungan om sigog kadidot katalib didit kaubasanan om itino po nga dadamot dot minggayo isuang ginawo pamusarahan buruon om insanan no po nga mandati paindalano montok kot kanu dot kahaharan pemagunan maya dot timpu dit bobos dot oniba tay ko inapait kamayanda oniba inuledi kaubasan nga ya eldadawkin skim cepat kaya nga agumo imatigatit ralandet ay umaya boh okon ko maya ilo skim cepat kaya okon ko iri no agumo miagal ko may to kapanakaw kumaya ibo okira panem kakaya bahkan hari manakaw dat it borosan da tulundo orongaw kula ako kayo matapot nga hari ti manakaw it peringkat antara bangsa memang iri karajasyo om atangkap no po hom piro no po juta bayaran no po tu kinagumuat tusin nga iri nga asikapin nakakayat yun di suwayo pun dolat komunda scam it mangungudut ay mo tiga apuri nanalo scam ila sumono nya galidit oko ni nga ay manto kono poti ka nga iri hima tapot ko om manuh dadat ino pohit timpu dok konuan dok kahaharan di nga bobos sot oniba sangat singkat osoro ko dilat sesingkat-singkatnya milon na pohom bobos sa osikap harhot ay manukot ayam karan kadi tambalutom ay manuh ko padadi di tanak ko manuk kasi yung minuhot do tu ipoy taon nakatalibo kong minanguhot do har tanak ko manuk padagangon ayam karan kadati wo om bah manu aku kangku piro hatu som duo no hopo detinan kori katilawalay di 12 hari bulan 3 12 hari bulan 3 main na di gompio tanak ko manuk to aramay mo tiga kakitanan dat agumu ino pohit kaginawaan to kadi nga sikap pagumayo manta di dim ino po di payanan takanum tok amo na kumbalat ayat o kusong payanan di baja amo na kumbal o kusong manuk nga mahakan no pod iri modop makanakan modop-odop tok o sikap mo tiga gumayo nga atumbayaan ako dot ay may napod papasikap pagumayo hiri nga okon ko pa kanon no nga okon ko mantado di baja nga haron nagiit orongaw kud man darumay tapot kari daruman dat may ino pa yung manok nga asikap pagumayo
Om, ino po ibobosot, inorong ako bobosot secepat-cepatnya ay sesingkat-singkatnya boboso sikap nga duon ho pademo na motadaw padagangon na tit manok nakuro. Hari mitigya hatamo dan idi makin da alaid ko momogompi idi nga makin da gumobalanja iri kumoiso. Hatu sapotinan iri hom ina pohit baja tay ko luong sakirta luong 5 kilod insan 5 kilod insan iri nga ay kabagal hopod kan takilum kangam mo gid umuntok ko hatu sa tinani insan pa kano. Jadi sarwandod 5 kilo sanga daw. Ay akon hopod kilod man ko piyo lah. Toboyon no kapiyo. Jadi kumiso balanja. Jadi milon na po sesingkat-singkatnya kadagang imanok. Jadi doon na po mo na motadaw bobosot sikapot na rango ko lah. Jadi paingko kura din manginiba idit itimpo idi. Daruman. Man darumay ki. Sikap kagayo. Harohi doon na po siam tadaw. Ako na po silap nga ino po imanok ko KFC nga apat na po misa tadaw kabo. Iri no kakuan dat intan pagiti kagang nga. Ay ang ako iti kagang. Iti kagang daw. Ongolomok ito lang nga ogop-ogop imang ko. Kuano pa nga ongomulok. Jadi ino po dihit kadi mangin narusarita. Okay? Ino po di numan ko digampyo nga gisam babae no. Sakira na po mompilos manto ko mamagaras to ko. Tingkoloswan nando waig manguul nando nga ino pa'y kulit nga ansing po tumanod di hulo. Sayrain do dat kamono pa di nga umulok. Sayra nando man nando akano nga alanut lan. Alanut naman ti ay. Dua tulan alanut no. Nga irin po nga papakitod ay anuman posika po. Okon ko sa singkat-singkatnya man na po hit ponsusunid normal di manok lah. Iri ko kuwaan dat. At tumbayan ako ino po hit akanon dati do ngolomok nga kinamulok ko idi. Doon na po damo tulan ay kon tadaw doon na po dam siam apat na po dam misa tadaw nuan pa nga darumay nga nakura to iyad di. Tu manu dala ko mo yun dat timpu dit bobos sa luman pa inibawo sa singkat-singkatnya. Jadi iti ka mo na mumagusa dat kahaharan nga isay do gyadi humada dat inapohit kekayaan di nga anu dati do sikap painsanan no po nga manu. Milon no po okirapan no hom kakaya toko. Okirapan no hom tok akapalohot pa yan ando tusin. Natagalot ay mananong tanom magandad piro-piro linay okirapan no po hom tok kumaya. Nga ino po hikain salan dati iti dit ato ka andadan nga itinupot komondot kahaharan nga no nagi ka daw pagalatit miagal ka iti mangungumo. Miagal ka iti karajaan dat sorga nga no ipagalo ilo kamondot mangungumo kumaraja. Mangumo na pondom andi rumilik po andadon dat pirat minggu tagadan nogi andadon na kagu piratulan tutudan mangurak manaun. Aurakan no sumuni ne sakot pomon tanaman naging nampiro linaid anu nagi dati it ay tinanom dati.
di kopion ta kilo kamoyan dat timpu no pod it kanu keuntungan te kok kumaya nga ide bobosat aniba sa singkat-singkatnya. Piro-piro hot naretan lagi kada udah iti. De ina pay haran lagi koyonan dat megal ka iti kamulakan dati nga apatut ta kadadat man pondorongo maya dot ginawh dilod monotos tay ka sumikap dot mamagusa iti kekayaan. Gisambo ino pohi ginawa dilod magano di kauntungan idi nga mengukab da pagumbalan di porikoton ni Tirogon. Inagi pagumbalan darumi katidi nga koimbayat kapio kagayat kapio ginawo gisambot pira-pira tulun nakanuh dot magada. Nakanuh dot menongkiad idit ay aralan dumagano kakayaan idi. Ino pa'y kapurimanan dat ay kanud teko magano kauntungan ingin lekas kaya iati nga tok isay di madad ay alay do kumaya ki manu nga ito kadad sikap po kumaya. Idom pamagunan dit ay mania panuno na po ikapisap do katumbayaan nagi panudukan da gereja dati. Ilo nalo kamayan dat roh di maganud kauntungan. Nga haraditi kamayan dat tumanu dapod borsa iti nga keranjingan. Nga galidit asu-asu no dilad ilo ki. Ino pa'y kaginawaan dati maganutusin miyampay o sikap nga harad ipagilitan dati. Demangahak dati dat orohyanin dat dit kahaharan wagu popopitusin nga asarud iswanggot tomodon diolo demaganutusin adilo opurimanan dat ay mamagunod nunuh nang kuda kopiohot ay tomodon kopio diolo dot parikatan ditusin hingga irinaday manguhup pekerjaan da kinarahingan. Nga nakurah tu kasimpangit ay kapamakayan ditusin iolo na pati nga ikamayandat keranjingan keranjingan nunudilo keranjingan dilo asu kanto lo ki pengkukuragati tasu hitid topot kebiyo mo arat ko sonong kegilaan it law jadi sera no pod ino pohit tusin dot kinorohingan apatut tot porikotan dati mentok kepelayanan da kinorohingan nga ogunoh dati mamagusa tay ka magano hidit korohian dati nga ilo na di kamayan dot law keranjingan. Law latusin kabon no. Irindan ino pa'y katutukan ditusin nga kanindo ka mentekot pelayanan da kinorohingan nga mentekit kaginawaan dati sendiri. Sekira na pod ino pa'y tusinidi nga atagak ino pondahi pamuhandaman delod karay tidi nga isoot kamalangan. It ati nomod ka. Iso nagiot karugian nga iyaw na padam patut dad sorohon dot okon ko ino pa ito sinid nga okon ko isiyo mangigit
iati na penting nga ikamoyandat kunci na ditusin juru kunci ka. Kinarahingan na po nga ada arahian dit kapanggunaan dati ditusin dit kapiyontok tu inapadahi tamodon kapiyad katutukan tay kaparikatan dati nga ay papaburu dadi pekerjaan dat kebenaran dat timpu diti. Ailan dati saya radat arikatat kamundat pengadilan ino pa yung mangigit itusin dit amu asatia nga ay harohot pertanggungjawaban dia lo dikantakan kinatutukan dit harta do pinatumboyo kinarahingan kumadelo. Keranjingan na po nga kemahuan yang berlebihan. Yun di ipay maha-mahaot kaginawaan. Jadi okon ko kapasian na dati ay taguangon toko nga ilo kadaw ko ngayon nilot kausinan kahaharan dati nga isuang na dat tanggung jawab dati. Hingga apatut na pada nga porikotan dati muntok ke pelayanan da kinarahingan. Pira-pira tulun nga ay kanuh dot mindalan maya dok magihu makausinan miampay atirik. Miampay nagid inapay suway nga oralihan dit ay kaindalanan do miagalid di. Magirolih-rolih bari tok iya tito sikap mumbalangai ka. Nga kasala tayo gari. Tumbayaan ako secara pribadi lah itinapot ay pagigihuman dati right kakausinan kahaharan nga dehon na po panumbayaan kani ko kasala ino pay kasala idi nga sayrat ino pay ralan dati nga katangkid mantadet karohyan na kinarahingan. Tay ko popatalikod to ko da kinarahingan. Kito dati dahiti dot pira-pira hit mamunsed ino pay ralan dati di nga kapiyontok da karohyan da kinarahingan. Ino pay kapaguluh nga manuh takod sikap. Nga ilo sikap nga ay kasala. Nga ino pay kasalad sayra sumikap nga sumunsog. Sayra pa sumunsog nga kasuang nandulot ay ilo piando bahagian da kinarahingan nga ahombian dati. Irihi mamunsed ino pay ralan dati di nga katangkid. Olosan po dilot persapuluhan do bay no. Katangkid no ganda ito di. Tay ko sangulo na bandahari gereja mangigit tusin gereja pakaian pola tusin da gereja ilod tulan do bay no. Hiri na hit ando kontok ito di. Tu mo nakisikap. Akan na kairi nga naretan nagi dot ay iati na po nga law mantadidit karohyan dati. Gisambot nunu na paralan nga manto ko poto-poto kano po dit borosot ay suway nga menghalalkan semua cara. Ipiande ralan do kontok nga kang hamiti kapangamon ngay indo dati. Mantadidi konon ko iati nga tulun da suway nga isay na ko ilod yung bayatan nagi kadaw mantadidi ralan dati. Nunuh na padihit
Paindalanan dati do miagalidi nga irina dihit mongimbayat to korohian dati dot ay momagusa da kahaharan miampait o sikap magahaw nagiti pamusarahan dati mantad dot katumbayaan da kinorohingan ina pahit lebid penting gahiti nga iati na pondo nga mumbal to kanon dod ay monongkiad tay ko monolikudi rencana dat kinorohingan na topot hingga patut to nga papaindalan to kad papaburu itit pelayanan. Isuangget kasalimpunon tay ko damot kakitanan na padi nga haro hiot lansanon dati dohiri nga ikalimpupuson katutukan na po dati nga kegagalan. Iri na dahit kinorohingan kaginawaan dat awayaan dati. Asyo korohian da awayaan dati. Tu rencana no kinorohingan nga iati no potihom kasari-sari dan kagampot to kati kemoyon dat kasanangan akon ko korutumon. Nga mantad no gyati ginawa dati dot orohian do pengkam iri naging dohit menggigit dati iswangget ay kerugian te ko korutumon. Oke. Jadi mihagal na naik nalut panambarasan nga sonongit o sisi ka po kasupan nila YouTube bot mingkarakata. Okay? Ino pa'y kaginawaan da kinarahingan da hilo nga iati sebagai pananud daw sa irad pawayaan to di kahaharan nga ino pa'y kahaharan nga ay silihon to ko te ko mandati pendalano gisambot ay katutukan na daw nga montok da pelayanan. Tu irihit ay tujuan da pentopot dati pempasi dot iko yun tokot ti. Akan nakairi nga mada nagi dot ino pohit katutukan dati nga mumaguno takolot kahaharan do katangkid isu anggaralan da kinorohingan. Mada da kinorohingan no miagalidi. Irinday ka boboyhon dat patut to pon sa duon dati. Atumbayan ako dat ay apurimanan to kay lobo. Kapuriman to kay ino pahiralan dati nga akapiyon to kot ay korohian da kinorohingan. Nga noretan nila pelajaran dati dit kasalimpunan dat haro timpu-timpu dat purimun kadati nga hirih to kono di. Narulun toko teko miagal ay na puriman nanda napalid nimbayatan nga iya di kasari no pahuman dati pausawo tu ino pa'y tamodan dati nga kanuh to kadahdet gumuli kago pagulian dati isuangget ralan di kopion tokot korohian kinorohingan. Iati it kapamagunoh dat ay persepuluhan na kapamagunoh takanikan takagud tusin da gereja kolos takot tusin dat ay nuridi kaisisan persatuan nga ino pa'y ralan no mandati pendalano ay so na ralan bayaran ni taylaan bayaran giya ki moydad ino pohit hubungan dati kumakin rohingan nga aulit da kagud miagal timpunan haro patimpu dati sangim miaw tako pati sangim pasi tako po haro po kasiwatan dati dot I will go tako kago gumuli tako kago montokot ay pananud di manguhup po isuang pelayanan da kinorohingan, pekerjaan da kinorohingan, papatumboyo miagal di korohian da kinorohingan. Isiyo nuhot lansanon dati, di milom manguhup dati, dot papatanduli, da kumbalong-balon toko
may edad kapiyon taki karahian desyo. Ano misisa takod iswang samayang. Kinarahingan iswang kerajaan sorga, kasuabon na sabat iti, insan pod on sikaw yahay to nakalimpupos si hatit panambarasan panatalanan na kasuabon na bayno. Nailandahay dot ay ihay no pati nga tulun-tulun di tangolomok, hara korohian dahay, maya da kahaharan, hinggod asaro ni gihay dot papaindalan dit ay ralan-ralan dat magano kauntungan gisambot kapiyontok di korohian no katangkid na gihay mantad dit pananudan kumadia. Hara nagitimpu-timpu dat mantad do korohian kaginawaan no mamagusad kahaharan pamagunan gisambot kapamaguno yahay dit kausinan no maya do persapuluhan tusin dat persatuan tayo katusin na gereja nga tumbayan head manhak kapakasari kasiwatan kumadahad sumimban mantadidit kabaling kahangan idi. Kung sikaw na gitu manhak kod so kadung kumadahay gisambot nununo po sala nga apurimanan dahay harada ginaw dahay dat gumuli tumonduli di ralan na pentapot. Kung sikaw na gid kambutan dahay to kanu dat manguhup insanan ni hait iswang dat ralan di nangaratu kanu yelo dat mangahak magangat kagud gumuli da rumapaw dia maya da ralan di pentempat. Kung sikaw Tuhan mantadet ay sakadungno panghakan kumadahay tadaw do bayno iswang gat rumikot tot may sambayang hingga po moy dat alumis atibo sa tinalanan dahay kapagisi sa iswang sambayang. Ampunado sa dahay Tuhan, tinasambayang dahay, iso ang aran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati, sanang sabat, sanang sumambayang ka tiyanan takod, tayo ka igereja dat hingga na po rikatan dati sabat ubay no. Puji Tuhan to ay tadaw no bay na kalimpupusan natin SOP dot it of nugerdi katat tada suab numan na di ingganay SOP nga pati lang gusto ka mantamang kalidasan na hinakaw po pirubat ako kasuabon na suab